Ye masih nih tugas hantu di tengah kole cancet nih subengena diastum tamu-tamu nih konden meliah ane penting coba ada lesah-lesah santai berawal tugas bibi kemel pantai berawal tugas bibi kemel marga ni entasang kekepasih motor parkirkan di melia dagang jagung ken dagang menjemur produk ni belanja sire gelar pantai berawal tugas bibi kemas pantai berawal tugas bibi kemas ada turis ngapa cicing angkih kerana dia kedang ngimila tamu Jawa Anis sedang menjemur melait tanti ke tengah pasir pantai berawal tugas bibi kemas 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 dumugi pariwisata ini gelis pulih Rajang Rahayu saking Tijang